des cigarettes aux élèves. Il faut absolument interdire cela parce que les parents se plaignent. En disant qu'en Turquie, les élèves, les enfants fument, et par conséquent, il est normal qu'eux fument aussi. Öbür aşçı var ya, şef aşçı. Onun berber olduğunu söylediler. Ah, mon cher, ça la plus à zéro, là. Kamera. Faut que ça repousse après, parce qu'après, je vais tuer. Pardon, monsieur. La moitié d'un, c'est mieux. Sırtını dönük öyle kal bir süre orada. Kamera. Boyacı. Yürü. Boyacı. Elbise kenara. Oh non, je le connais là. Pas mal comme ça. Oui, Gérald. T'as pas l'impression que tu vas avoir là. C'est fini, arrêtez. Attends, t'as un truc là. Mais il est raccord, touchez pas, enfin. There is not just like prison in Turkey like this, but some parts seems Ankara, some parts seems Kayseri, some parts seems Sparta. I choose the... You know them all? Yes. So many? Yes, I saw 25 prisons in Turkey. They are afraid of Yilmaz to stay in the same prison always, so they just send him as an exile from one to another. They don't want him to stay in the same place and organize the prisoners. Because all the prison, all the time, was near me, against the prisoners, they were behind you. Yes, all the time. We are not going to stop talking about democracy or the realities and make films that we know that they will never show these films in Turkey today, but this is a part of our struggle. Now in Europe we are trying to show the reality of Turkey, and in the meanwhile, very soon, I'm sure that we will be able to show these films in Turkey. What's it? What kind of gun it is? It seems like G3. 3. It's American. I don't know anything about it. But this is Italian, but it seems very much G3. But you know how it works. Yes. You can use. You can use. Yes, I can. Arkadaşlar size vurmayacaklar. Tamam mı canım? Kesin olarak talimat verdim yani. Kesin vurma yok. Yalnız şu hareketleri yapacaklar. Korkma. Bu vuruyor gibi. Tamam mı? O cebelleşme şeyini yapsın. İlk olarak sizi itecekler bak. Alacaklar buradan böyle. Tamam mı? İlk ittiği zaman beraber. Tamam mı? Kollarınızı birbirine yakın şey yapın ki. Ne oluyor yani versin ya? Hadi güneş gitmeden çekelim. Hadi canım yerinize. Non, mais c'est pas un peu nous frapper, moi je me tiens, je suis pas mal. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi je me change et je regarde quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Non, non. Moi je m'en vais le soir et puis je retourne plus. Bon, pas samedi matin, ni dimanche, ni après-midi. Je reste chez moi, moi.
attends, donne-moi vite. La décision, là Qui était? Rester avec des cons comme ça va pas te nous. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est... On s'entend pas du tout, cette fois. Ah bon, non, maintenant, je reste ici, mais je vais arriver à compte. Bon. Le chandelle aussi. Non, je m'arrête. Pense à autre chose, attends, je profite. Pense à autre chose, pense, je sais pas, moi, au soleil, au palier, et après on verra. Surtout, pas besoin de te lever pour te énerver comme ça, d'accord? Adamın ayağı şey olur. Ne olur be? Ha? Ne olur? Yok olur şey. Böyle vuruyorlar işte. Bundan daha hızlı. Ve ayak Dayanıyor da parça parça oluyor. Ayak böyle şişiyor, kan basıyor, altı toparlanıyor, yürütemiyorlar. Doktora getiriyorlar. Doktor rapor veriyor, dayak yiyebilir diye. Kesiyor, dayak. Çok devam ediyor. İşkence, bu işkence bu. Bu hiç daha hiçbir şey.